Mazuri unatenda vibaya lakini wanashukuru kisha enda. Mshaenda anaanza shukuru, kila mtu anaanza ongea, matemoignage na alikuwa kawa bien. Normalement ifale kwa nazeka ile yenyewe wanaanza sanda kuanika kujua wanakutosha. Ile nao tena exaggerate. Mimi ndafika hapa kule unaikala hata hivi hakuna mnakuangaikia. Unaanguka chini wanakutambuka. Hakuna mnakuangaikia. Hakuna babon samarita. Kila mtu kunaenda jitafutia tellement que maisha iko nguvu. Unaona? Nanson MG. Oh, Dixon. Banasema mtu yangu. Ni sawa mon cher. Niko tayari jua podcast ya leo. Niko tayari sana. Eske biko tayari? Tu sana. Mais usirevense. Dixon, unanikamata mimi na famille yote kona tufata. Dans le bon. Let's go. Dixon. Maji biko. Poa sana. Leo atavicha leo. Chibashimba leo anatuchelewesha. Tungeanza enregistrement depuis. Ambenatu tuko na mtaba ametusongelea mabaya yake Chibashimba. Chibashimba. Benz ni mtoto wa kamera. Ko pale kabisa na assurer. Mais merci beaucoup jusque là tunaendelea na kubiko na jiabone ma réaction. Batu wengine biko nauliza sasa kama wanaweza kuwa na participer mu émission. Nikamwambia oui. Émission ni yetu mimi na wewe, mais on aura des invités bien sûr. Exactement. Parce que si bien tout kononga kwa c'est tunonga vitu biko limité. Tongele ma vie personnelle zenye. Donc batu wanaweza kuya na wana participer ça temps yenye itakuwa opportun. Watu wataanza kuya on participe. Tout genre. Bakwe banamuke, bakwe banaume. Ndio. Magalo sina ya kusema msha. Chamusha. Leta masolo, piga masolo. Tuko episode ya 13. 13, tuna avancé. Wewe kwa julize mu episode 13 zote ulishafata combien? Kuanzia ya kwanza mpaka ya 13. Na wewe kwa utashangala unakutana evolution iko hata mkote ya image, kote ya kuongea experience aussi. Wewe. Tuko nazogea kabisa. Ushaambia bandugu ke bajiabone kila siku na barafiki bote. Wako nasikia pale, hiyo sasa niko asema bongo. Zui maregero anza niona hapo ndireni kwa kudanganya. Sasa kitu. Mimi nilitaka kujije kama alikusemea commentaire akasema mbona unaeleole kaka wa pembeni. Na hapo anafanana mpole. Unaelewa sana. Nikasa ona wewe sana sema mpole. Unaona mkomentere wanayua. Ku TikTok niliona ku konti ya tupige masolo podcast ya TikTok nikasema mbona ule kaka unamuonelea sasa unjo mpole huyu. Naona kwa mpole. Anza niharibisha niko mpole mimi. Siasema kitu. Ilikuwa tu question. Taxi mie inajulikana moi je suis mpole. Nani? We. We. Akso kwa niongelea. Na usingo mtu akedaenye mwanzo ongea bien. Sema tu kweli, unasema tu no, we ndio unakuwa mpole. Na John Lekibi inakuwa vile. Paka Kamilioni ashaimba. Ndio dunia ile moshe. Alimba na nyimbo ilikuwa nasema hii. Sio Joseph Kamilioni. Kamilioni wa Uganda. Wanashukuru kisha enda. Mazuri unatenda vibaya lakini wanashukuru kisha enda. Mshaenda anaanza shukuru, kila mtu anaanza ongea, matemoignage na alikuwa kawa bien. Kwa sisi watu yao. Kaka soa bien hivi. Na walikuwa wiko na kuangalia. Même chose na ma famille africaine. Ukikuwa jeune, kisha unakufa mwele maaje yenye. Ile age, ndio wengine wanaoaka au nini. Kisha kwa haukubebesha kwa mimba nini sio kufa. Bana regrete? Anaenda haachi hata. Ungemuleta sa pale mbele. Ungepima bebesha mimba. Ingekuwa terrible. Utajiuliza kizuri ni kia wapi? Au yake wapi? Au yeye utafanya. Ni Mungu tu, kuomba Mungu tu. Tellement tena ksivia leo chance na sivia. Kuomba Mungu atu garder. Oui. Mtu asipate ile ma contre-temps leo batu washanza kufa biko ba jeune. Mort prématurée. Kwanza ile mort prématurée. Mtu ashajipanga, mtu ashafanya ya kufanya. Unakutana. En étant jeune. Parce que mi ata maaji ya ma 50 ans, mimi naona ile ni maaji moya yenye. Batu wapashe kufa normalement. Ma 50 ans. Wale bazazi. Mzazi ukishakuwa ma 50. Sinjo sasa watoto sasa bana biko na besoin ya plus ya soutien, unaona? Jupa ndio natanza acha sasa héritage. Ile yake niliacha watoto bashasoma peut-être, bashamaliza. Donc maaji ya ma 50 ans, batu wangalia. Normalement il fallait
kwa na zeka ile nye wanaanza sanda kuanika kujua wanakutosha. Ile not an exaggerate. Mimi ndafika pale. Mimi nalomba Mungu anisaidie pas moins de 80. Donc nikishafika sasa ku 80 yenjo sasa a décider sasa napenda 81 pale uzimike. Atelele 80 mais pas moins. Nishambia Mungu pas moins de 80. Mimi ni ça mon. Mais mimi natenele ya kuikala unakuwa tena tate mfamilia unaanza chokesha tena nao tena inakuwa exaggeration. Ça dépend mon cher, ndio sema il faut kutumika upate lari. Ukikuwa na lari bro, hatuna zeka. Hautazeka sasa vile vya nani sasa. Unazeka tu ya mubaya. Kako na lari. Utazeka ungali utatiko kama na 90 ungali natembea na kafimbo yako pale. Unekala kani mu Ferrari yako pale. Kila kitu yuko bien. Mais ça hauna lari. Hata familia kuchuki. Bana saa una frango cha zeka nyona nasikia batoto banaanza ulizana. Tata tenda kwa nani? Nasikia huku kwanza nini jubana yua habana ta mtu akuprendre soin juu ukishafika ile âge il faut kukoba kuprendre soin juu peut-être auye tena ji contrôler juu akufanya besoin unaona vile vyote. Est-ce que tunakuwa kana ile manani ile manita ma centre wabeba ko basé centre basé atufika mole niveau grand pole tunaona tu ma film et tout wana muzeo nda mtia fasi quelque part ça kwa watu wanaenda na mu mais ni idée bien et je pense que ça paye bien est-ce que ça paye bien basi uenda na nyambo na msukula nini shaba kulipe fo si hauna kazi wanakuwa kazi mwevi watu washafanya me njo wanazamaka chapeau kwa watu yuko Bulaya ni secret yabo tu wao wenyewe wanajua napitikana kule na wasituambie hata usituambie juu utadekurager ndio wanakutanaka samwa anakutumia $100 yake 50 unaona sasa no siko Bulaya kwa kile kidogo kidogo gani siko nabi alifanya na jasho alitokea pale na mazarau ule tate peut-être unaba shazeka beda iko na tate mwa ni raciste mais il faut mshughulikie racisme inakuwa ni lumisharo bro kwa vitu vingine vyenye nesifata ni bakiata nikale kunyuma me racisme mimi naona mkategoria nyingine mwevi naona sasa unanionea au unaona juu tu siko kwetu acha nirudie tu kwetu basi na kwa na tani sikoonea tena kuzuri ni wapi mshesi hata niseme bakia tu kwa ni bakia mu environment kwa watu wanakutika nini ni vitu mwevi ya huruma sana juu Mungu atusaidie kwa watu wiko nakimbilia unadhania sasa huko ndio kuzuri kuko franga kuko maisha juu Bulaya ndio utaona ma building manini tu vas peiner juu vivre bien moi faut travailler puis kule watu wase wana travailler plus on a travaillé sana ndio upate franga or na plus on a travaillé sana on a cause temps pour toi-même c'est ça quand tu peux manisha na liliaka niko Bulaya mi depo niko ku 10 ans mais nikijiangalia mi peke kisha libebesha mimba iko na petite fille hana même hakuya tana temps ya kuikala tano les petites donc il travaille tena fort juu a patie ule petite maisha ya bien ambebe ku garderie kisha na iko natumika sasa non mi sasa atake bien sûr ndio kwa Congo au Afrique alikuwa alishauza parcelle mais hana temps pour lui-même unaona brûler na kwa ingine prison ndio kukuwa na temps pour toi-même ya kusema ke non unapata hii franga me pata tansa kwenda congé utenda congé juu kwa franga kopoto me unateseka ndio maana vraiment tena kule inakwaka hakuna mwanangekea mtu kila mtu anakuwa mu yake haiko sai huku kwetu unaweza kuwa unaona mtu kama nikala fast frame mtu anasipeta amuuliza kaka uko bien kwa nini kule unaikala hata hivi hakuna mnakuangeki unaanguka chini wanakutambuka hakuna maana kuangaikia hakuna babon samarita kila mtu kunaenda jitafutia tellement que maisha iko nguvu unaona ile kutemea coup de chapeau kabisa coup de chapeau kwa watu ya Bulaya na tusikwe na kama tusikwe na sasa kisi ni normal unaona mtu mko Bulaya yetu anapata franga vraiment coup de chapeau bebe kwa Bulaya ndio coup de chapeau na ndio tuko na Ntuba Bonheur Ntuba Bonheur c'est un grand ami tani ndugu yetu iko Bulaya vraiment atafurahi tumpiga kama libanga Ntuba Bonheur vraiment coup de chapeau
na courage batu yetu ya bulaya balitoka jitape sana tuko na ndugu ko bulaya Salute mais kabisa. il faut qu'on respecte batu ko na biko bulaya Tumika kabisa. ile sio nasema ya ulaya wanapita kumutu na kumbuka ile ya bon samaritain sasa kulikuwa pasteur mwana mpita iko kimbilia kwa kanisa ule nambana pardon nishachelewa Basi ile ni histoire tu na leo inakuwaka. Leo inakuwaka moshi. Sio kama ma realite mtu anaona kwa sema bwana hivi wapitikana ku kanisa. Koma sasa ku kanisa tunaiki kanisa ndio fasi kwenye kuko 5 kabisa ndio fasi kwenye hauziona mtu aliteseka ni. Societe ndio unaonaka makaribu makanisa tu unajiuliza sasa societe sharibika. Societe sharibika sana. Societe sharibika na Mungu atusaidie sana. Video tebikwe bien juu maisha kwa tuko naendea ni terrible. Bandugu mtuambie pale kwa commentaire, mtuambie muna pensé nini na surtout tunabalomba appréciation juu ya batu biko bulaya. Ndio. Et mtu akivoyager surtout mfamille anda tafuta quelque chose. Kwa hiyo wanakwambia kuna pitia derrière ile frango na koko naona lo. Usione 10 francs mtu useme anatumia tu $10. Kwa hiyo frango tana kwa nayo. Kwa wanatumika pareil. Pression. Maki mtu ile $10 ni appareil. Mtu anaikala 1 heure du temps. Anasema ini watumikia Dickson. Tumia wewe unizarau. 1 heure yote ndio namwambia unatumia $10 tu. Unako ile $10 ilitoka. Wana, merci sana. Mwendelee na jiabone. Tamaliza episode yetu ya 13 na furahi sana avec mon co-débatteur Dickson. Merci à toute l'équipe nyuma ya caméra. Tunafurahi sana. Chibashimba Benz, vraiment merci beaucoup. Tuko gratitude za mingi, Mungu endelee na kubariki. Plus de matos, plus ya technicité ongezeke. Unaona kitu tuko na mongelea hapa sasa atakwambia sita inaisha. Unaona? Chibashimba Benz, merci sana. Al Aidi, merci sana. Baraka Film, Jean-Patrick Zaïwa. Tunafurahi sana. Na merci tukutanane à la prochaine. Ciao.